2. Okay, wie wirken die anderen auf dich? Der wirkt nett, so vom Ausdruck her und so, der eigentlich auch. Und den mag ich nicht so. Der in der Mitte wirkt am besten, der sieht wie... Was genau gefällt dir an der 2? Ja, sieht wie unser Präsident aus. Ich komme aus der Ukraine. Sieht ähnlich aus, ich weiß es nicht, ob das... Wer von den 3 sieht am sympathischsten aus oder wirkt am sympathischsten auf euch und ist der bestaussehendste hier? Also der bestaussehendste definitiv der in der Mitte und am sympathischsten auch der in der Mitte. Ja, ich würde auch sagen der in der Mitte. Auf jeden Fall die Nummer 2. Wer würde den 2. Rang erlangen beim Gutaussehen nach deinen Kriterien? Die 1. Wer wirkt auf dich sympathisch und gut aussehend? Ja, 2 natürlich. Herr Demirtaş. Die 2. Hübscheste. Mir gefällt nur Recep Erdogan. Nummer 2. Warum? Ich finde, er schaut am sympathischsten in die Kamera. Generell, ich bin so ein bisschen fotografisch so. Und ja, das Bild sieht einfach auch am deutlichsten aus, am schärfsten. Der fokussiert sich halt auch mit diesem typischen freundlichen Blick so in die Kamera. Also ist ja meistens so, wenn jemand, man sagt ja, wenn jemand wirklich lächelt und es wirklich so meint, dann kriegt man so ein bisschen Falten so an den Augen und die hat er halt. Also wirkt halt. Ja, ich bin halt für die 2. Super. Die 2 hat dein Herz erobert. Ja, die 2 ist wirklich das. Recep Tayyip Erdogan. Ist der hübscheste, ja? Hübsch. Wie wirkt er auf dich? Hübscheste und also beste. What do you think? Who is the most handsome lookest man? The most counted is in the middle. Wer von den 3 ist der hübscheste? In der Mitte. Wer von denen hätte zum Beispiel, wenn es nur darum geht, dem Aussehen dein Herz erobert? Ja. Evet, Muharrem İnce. Peki en böyle sıcakkanlı, sempatik... O da Muharrem İnce ya. Vallahi ya. Peki iki sizin açınızdan nasıl bir karakter? Hangisi? Ne dedin? Demirtaş sizin için... Ya, Sempatiktir. Demirtaş'ı da severim. Ama şimdi yakışıklı deyince... Şimdi Demirtaş burada kötü çıkmış biraz. Muharrem İnce daha güzel çıkmış. Demirtaş'ı severim. Sempatiktir. Güzel konuşur. Sorunlara iyi değinir ama peki maalesef işte biliyorsunuz yasaklı. Recep Tayyip Erdoğan sizin açınızda nasıl? Hiç sevmediğim, yüzünü dahi görmek istemediğim bir adam. Yakışıklı değil yani. Ne yakışıklısı ya? Allah'ın en lanet ettiği adam. Sempatik de değil. Değil. Yalancı, hırsız. Kızınız olsa hangisine verirsin? İstemeye gelseler hangisine verirsiniz? Şimdi Demirtaş biraz daha genç. Ona verirdim galiba. Recep gelse Valla onu evden içeri sokmam. çay içme için de mi davet etmesin? Hayır. Hani kapının önünden geçse istemem yani. Bu üçü arasında sizce en yakışıklısı hangisi? En yakışıklısı bence bizim Selahattin Başkan. Selahattin Demirtaş 2 numara. Peki 1 numaralı kişi nasıl görünüyor? 1 numaralı kişi Muharrem İnce, kendisi yakışıklı da bulmuyorum, sempatik de bulmuyorum. Onun için hiç yorma da gerek yok kendisi için. Peki 3 numaralı? 3 numara Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda kendisi Cumhurbaşkanı olduğu için kesinlikle negatif bir şey söylemek haddimize de düşmez kendisine. Çünkü niye? Şu anda hem Cumhurbaşkanı hem de devlet başında olduğu için kendisi hakkında yorum yapmayı düşünmüyorum. Wer von denen ist deiner Meinung nach der hübscheste? Der 2. Peki bizim bugünkü sorumuz şu. Bu üçü arasında en yakışıklısı hangisi? 3. 3 numaralı. Evet, 3 numara Tayyip Erdoğan. En çok neyini beğeniyorsunuz peki Her Erdoğan'ın? şey onun. Ama ben Tayyip Erdoğan için çok, yani ondan çok memnunuz. Yani o Türkiye'ye çok şeyler yapıyor, iyi şeyler yapıyor yani. Ne yapıyor mesela? Her şey yaptı. Adam Afrika'da su getirdi. Garibanları besliyor. Hani Türkiye'ye iyi bakıyor. İyi adamdır. Afrika'nın neresinden su getiriyor? Afrika'ya su getirdi yani. Afrika'da su yoktu. Türkiye'den Afrika'ya su gitti yani. Yok, su gitmedi oraya. Sadece orada su koydurdu. Afrika'ya. Afrika'ya su koydu. He. Nummer 2 auf jeden Fall. Warum? Der sieht einfach besser aus. Der ist auf jeden Fall kein Diktator. Der Bart rasiert fresh, schwarze Haare. Ja, der ist halt Kurde so. Kurden sehen immer gut aus. Also ich bin halt kein Kurde, aber... Hübscheste, ich sag mal so, der in der Mitte
ist jung, ja, sieht ganz ordentlich aus. Ja, ich würde jetzt mal sagen in der Mitte. Wer von denen ist vom Aussehen der hübscheste? Ja, Die zwei. ist ja am jüngsten noch. Ja. Sympathisch. Achso, der wirkt auf dich sympathisch. Ja, er wird nett. Demirtaş hem yakışıklı hem karizmatik hem de geleceğin Türkiye'sini belirleyecek bir lider konumunda ama